So guys, I'm back again here. Ke part 2 ya teng. Mama o sa thositse moya. Ke na le part 2 e ya. Ke re le bone no gore ntse ke ngenga mama. Mama ntsa sa batle bana ba e ba banyana. So ra be re joina ke ntate a go itse ke Lady Blue. E re ke try go bua le mosadi wa ko bane le nna ne ke sa tsebo ga ntlantle mama o na le bana ba banyana. So ntate o try lo bua le mosadi wa e leng mme wa Lerato le Naledi. Ke re le bone mama o na re bana ba tsamaye shemre ntate ngizothanda ukubonga umuntu omdala ngokuthi ukhona ukukhuluma nomama wamehlisa umoya and umama nawo and the same day iyaqala ukwenzeka kodwa I'm happy ukuthi at least same day sikhona ukuthi wena baba ukhulume nomfazi wakho ukuthi uyabona ima kancane sike siza ukuthi abantwana bakhala ngani izinto ezinjalo. So wena baba kahle kahle ngesibongo wakabani? Oh mina ngomngadi. Mngadi? Yeah. Oh mngadi. Yes. Okay, baba umngadi kena ithi kena manje ngizopha umama ichance ukuthi asitshele kahle kahle ukuthi mutho omulu antanhle ngicela ukuthi ngizofaka la avocado. Okay. So mutho okay re kemele ntata la tele tswa ya siki batho ba o ntata o utlwele. Ebile mama ga leboa go qetetse dumelo go bana ba etse dijo. Ga leboa. So mutho omulu ke yo ntate le bana ba ke kopa ntante o jwetse ka hore antlante ntate wa bana ba na o etsa eng antlante? Hey, but tata bana ba o na ntshwere hampe. Tata bana ba no na ntshapa ang kuba ke robala ka ntle masiu. Ke robala ka ntle ke sejene. O itse ke shoke ga dula ntshapa ka metla le matsatsi ke dula ke na le di blue eye. So bana ke ile ka ba tswela ka yone nako wa tata bona. Oh so now shapa etsa okay my sis go di bele mo now shapa etsa gape motho mo antshela ka metsi go ra ke go betsa fitle fela ka go ntshela ka metsi wa bona ntotse jwang ke tsone ntotse di leng di a kutlisa botlhoko di a fetsa le lerato la bana ke qetela ke fatola ke ba rata le ntato wa mo. So how shapa so heno ne ba re heno a ke rena ke dula gaka se ke tso ko lu mo tswa bane ba mo tswa. Okay, most of the time ne ke na le founela ngwaneso one twins laka ke mo jwetsa ka tshotlo ke shotlheganyeng o na nkgotatsa mehlaina re ke tsamayo ba bodulo bo ke bodutsing a se tsona monna o tla qetela mpolaile ke ka tsama jwalo. O ile wa try jana mo tshwarisa ne ntsa o etsa ntho tse kaofela wa itse khale kwana wa tseba o no sena ditho tse tsa polisa khale kwana ke rona sa kholo tshwarisa monna bane khale khwale re tlile re ntse re shotlhega bela re shotlwa ke banna ke re sa kholo ba tshwarisa khale kwana go no to we choke o be mosadi ka ntlong ya gago nantse ba o shaya. So wena muntu omdala kuze uhlangane nomama uhlangane nomama kanjani? Yeah, yabona indaba is a long story. It's a long story but to cut the story short. Kwathi ngelilanga la ngihlala khona. So nami ngaphuma ngizihambela nje ngangi off. So ngihlangana nalo sisi lo nimbona isidudla namuhla wayemncane esikrali so esikrali then mangihlangana ngiyambingelela kodwa ngiyambona ngathi ufuna ukuma mangithi ayi khona into engisolisayo ngoba ngama blue eye yabo ngimbuza ngithi hawu wena bophuma philate nangibuya la ngihlala khona eBOS. Okay. Le Khilani. Okay muntu. Ngangihlala eKhilani mina. Okay muntu. Yeah, so manje ngiyambuza ngithi akwenze njani? Ngathi ubulwa noma khona kade umuntu ade kushaya uyakhomba wayengathandi ngisho ukukhuluma yabo. So ngithi mina yini ngihlale naye ngimncenge ngithi yini ngizokusiza agcine ke ikhuluma athi ayi impilo yakhe ayimnandanga ngoba nakho akasebenzi indoda yakhe yamhlukumeza sonke lesi simo yabona. Ngiyakhumbula nje ngathi mina no angikhiphe ilokuzana i20 rand ngamnikeza ngathi no uzothenga something ngathi no ngicela ukuthi unginike ngamnikeza ama phone numbers wami ne ngathi ngicela ukuthi no ungifonele kukhona abantu engizokuhlanganisa nabo akwazi ukukusiza. So ma engifonela ngakusasa sesihlukene ma engifonela ngakusasa kwasho ukuthi manje kukhona lento enhlizweni yami ukuthi le ntombi yinhle man ya nami mhlambe ngangenelela khona yabona sathi nasihlangana sagcina singasakhulumi lezi zinto kodwa sesikhuluma manje lezi ezethu naye yabona athi nana akasafuna ukubuyela le ahlala khona nale ndoda ngoba iyamhlukumeza ini yabona vele usefuna ukubuyela le kuba ayohlala khona
yabona sagcina sesixhumana kanjalo sagcina ke sesizwana mina naye uyabona siqhubekile isikhathi kodwa engangitsheli ngendaba yokuthi yena unabantwana wena uzongambuza angizange ngize ngimbuze ngoba wayengabonisi ukuthi unabantwana ngoba wayeskrali yabona wayesilimile wayemncane nje ngomzimba ngathi nje saseyintombi ngathi intombi yabona so saqhubeka and then ngamtshela ke mina ukuthi ayi mina nginabantwana and then banokuvakasha la ngihlala khona ngoba wayesefika lapha ngihlala khona uyabona ngivakashela boyahambe wena unabakho uyabaza mina uyabaza baba khona bakho mama ubaphatha kanjani nje hayi wayebaphatha kahle konke nje kwakuba right kodwa nje mangimthinta ngendaba yakabakubo ukuthi no yazi ngiyafisa ukubona abakini noma mhlambe ma unabantwana wathi na akabona akafuni ukuthi nje wayevele yabona umbono ukuthi no uyakwada thinta ngendaba zakubo yes so ke ngagcina ngabona ukuthi ayi no ngcono vele ngiyeke indaba yokuthi ngilokhu ngimbuza ngimphequlula ngokuthi no ubuya kuphi life yakhe injani ngoba manje ngiyambona ukuthi useyaswabuluka ngathi uba ngcono mayenami yabona saphila ke saqhubeka impilo kuze kube manje so ngiyamangala nje sengibona abantwana laba bekhona bathi bazalwa kuye so wena umuntu omdala ngokushayiwa kwaka mama bekanokukutshela ukuthi bekamezani lo yababa bilo bekathandana naye eqaleni hayi wakhuluma nje sisalokuzana kodwa emva kwalokho abangesathanda ukuthi no akhulume ngendaba zokuhlukunyezwa kwakhe wayesefuna ukuyivala leyo page leyo yabona afuna ukuqala i-chapter entsha okay baba before singayithatha lento singayisikude wena na konje mama isizami so naledi ngibadlekile Natasha naledi ngikuphoja ukuthi ntate le stepfather sawo wena ndiletha mutlama ntate o tletse eng o batla eng hantle o jwetsele mama ha ke re ntate le stepfather sawo ka o fela go mametse le gona go batla eng o etsa le baba mina ngunaledi ngi-first born kamama mina 19 mina bengafuna okuningi kumama besimcela nje ukuthi asinakekele nje because okwamanje like impilo inzima nababa uyabona like isibancane and senza into eziningi ngaphandle for ukuthi sokwazi ukuthola imali for ukuthi sizinakekele sijola nabantu abadala like sinama boyfriend amaningi because sifuna ufana nabanye abantwana abangani bethu so sigcina senza into ezirong so besacela umama nobaba ukuthi nisisize noma nisitholela indawo yokuhlala because nalapho esihlala khona baba kusemkhukhwini yazi magnet kumele sifake emakomishi ukuthi kuconsele khona amanzi like simasibheka sibheka ebrama stove akuna sinampupho kwamanje asinampupho asina parafini angeke sikwazi ukupheka sasodla namhlanje manje since nina uma wenu wanilahla benihlala nobani besihlala nomalume sacela uhlala nomalume singa10 ukuthi sifike kanjani kwamalume asazi malume wasitshela ukuthi umama wathi uye emsebenzini wamshiya naye so since then samgcina lapho umama manje nimthole kanjani ukuthi yena uselama eFlafontaine sabhalela uLady Blue then samsendela nesithombe saka mama so ilapho amthola khona baba mina ngimfunile ngendlela zethu zomsebenzi bangathi abantwana bangisendela isithombe sika mama okay ngamfuna ngaze ngamthola labantwana kudala ababhalela ishow umuntu omdala siloko sifunana nomama I think labantwana ukuze kusinthole phela ile ndawo inkulu and futhi ithembise inkulu ngiqalele kuma Soweto lemba saya ma Deep Blue Orange Farm and ngiloko ngihamba kancane so ngagcina sengifika kwasika sathembisa kanti umama ngizomthola ethembisa labantwana mebaba maybe babhale last day October so lokho sifunana nomama kodwa uNkulunkulu wayenza ukuthi this thing be possible njengoba basesofika simthola ke kwaMampela safika la ethembisa kanti kula vele la eFlafontaine so okay manje uma ngikuthi kunjalo nifundile nikwazile ukuya esikoleni mina ngaya mara ngayeka ku grade 9 ngayeka isikole ku grade 9 wabe kunzima neuniform besingenayo isicathulo sesikole kona shem bekunzima so sagcina sayeka sazama ukuthola umsebenzi then abangani bethu basintroduce kulento lokuthi masithole iboyfriend impilo izoba easy so since ke wena le radio kusenjalo wena ufundile kancane mina ngicina ba grade 7 yeah grade 7 so sad okay
so kodwa nisathanda ukuqhubeka nifunde. Kushuthi wena u-attenda high school. Okay. Yeah, manje okay. Wena u-face itheng before utshela ubaba noma. Oh, mina into ebengithanda ukunitshela yona mama nobaba besacela nje uthando lwenu nisinakekele like lokho esikucela ukuncane nisincede lapho nalapho nisithole nendawo yokuhlala because wena lamazipho la uzobagcoke ngifuna ukutshela ubaba ukuthi wena bophila kanjani ngithi nayo shilo nawe uphila kanjani manje uphila manje. Mina ngahlangana nomunye umngane wami wangitshela wathi Chomi khona le ndawo le kumele siye kuyo kunamagudzumela ngazi wathi washo nje into yakhona wathi yena abantu bazokuphatha kahle lawo bantu so ngangena nami kanjalo amadoda so wangena kanjalo. Yes. So ukuze nibe bahle amadoda ayaninzela. Yes. Indoda eyi-1 noma niyawa-change amadoda multiple partners siyawachange. niyacondomise amanilala nalawo madoda. Yes. Niyaprevent. Mina niyaprevent. Nike na-testa solokundala nabantu besilisa abaningi kakhulu nibheke ukuthi ni-negative noma? Sike sathesta emalangeni so sisase-right. Mara sifuna ukuyeka le nto le because akusinto e-right asithandi into esiyenza. Kodwa niyafisa ukuyeka le nto? Siyafisa ukuyeka. Kunifuna umama wenu? Sifuna umama wenu abele 14. So umuntu omdala nomama angazi ngingalelo. Mina ngingazi baba ukuthi kunjani. Ukuthi le ngane zize zizohlala nani but not manje nikhulume nomama before singalethi ingane zizohlala nawe nomama wabo ngoba ama teenage una 18 19 basase abantwana nkosi yami so beze bazohlala nani before bazohlala nani sizoyicela kumama simambise i-counseling attend nabo therapy bonke lezi zinto lezo a-counselwe before azohlala nezingane zakhe kuze naye abe right empilweni ngoba into menzakalela ukuhlutshwa yi-enga umama sanenhliziyo ebuhlungu angithi uhlupha ki-enga nje kule ndawo yesala la uyenze umuntu obet and how bad ulirato so pile bana bawo bakahle dula lwena ebeshwalo then baba i-steps 2 masiceda ngomama abantwana mele babuyele esikolweni sizabona ngendlela zethu zonke ngoba le yabo bathi bagcine grade 7 ngiza make sure ukuthi ngibatholela usizo ngamandla wami wonke ukuthi makukanje ngiyabuza ukuthi bafunda kanjani ngoba bagcina isikolo grade 7 nemanje age yabo ayisabavumela ukuthi bangaqala ka grade 8 kodwa ke ngizobafunela usizo lapho bangafunda khona babe sharp akithi ziningi ikolo ezivumela umntana ukuthi angaqala ku grade 8 nanoma mdala in silungisa masiceda baba makuloko kunjalo ngoba anyeke sinipha abantwana kuphela singazi nabo ukuthi i-health i-safety yabo injani sizoloko sithumela ama social worker ngoba isikhathi anyeke sazi ukuthi baba ungicela ungixolele ngento engizoyikhuluma kuzoba nabantu abazohlezi baba check maybe after each and every 3 months i3 months mayindlula beze bazobabheka ukuthi basase right mabaloko bahlala nani but before sizocela ukuhambisa umama i-counseling so baba mina ngikhulumile ukuthi ngicela ukuthi abantwana bazohlala nani ngoba ngiyakubona ukuthi wena ubaba ongathi u-right hayi ukuthi ungathi u-right baba o-right unothando so angazi ukuthi wena uthini comfortable ngokuthi abantwana bakhe beze nani bazohlala la kuwo. Hayi mina ngiyabemukela abantwana ngoba siphila emhlabeni omunye nomunye lahamba khona uyayenza imistake so njoba kade singabazi njengami bengingabazi so mase bethi nobabuya bafuna ukuzojoyina impilo umama vele abe ne gap phakathi kwabo naye engabakhulisanga ngendlela kade afisa ukubakhulisa ngayo ngicabanga ukuthi lolo thando kufanele baluthole manje yeah so ke i-restoration ila isebenza khona ukubuyisela kwempilo yomuntu yes uNkulunkulu mayeblessa yeah so nathi singobani singeke sibaxolele siyabaxolela nomama siyamxolisela ukuthi wabashiya abantwana ngenhliziyo ebuhlungu kodwa ke mase kufika isikhathi sokuthi bajoin impilo yakhe nami ngiyabamukela bazoqhubeka siphile nabo sibone ukuthi no siphila kanjani. Ngiyasonta baba lekena ke siyakhonza every siyathandaza la ekhaya so angafani bajoine leyo umbrella ngoba la ekhaya siyakholwa
ingakho inkonzo yokuxolela sihambisa phambili ngoba nathi saxolela so uma nawe uwazi forgiveness ukuthi imnandi noma inhle kangakanani nawe omunye umuntu ufana uextend that forgiveness komunye umuntu. That's so true. So umuntu omdala ubani osebenzayo obvious ngoba sithola mama usebenza wena na mama usebenza angisebenzi nami ngibamba nama piece job kodwa njengoba kungasebenzi ngoba ngikhumbula ukuthi kwakho la and ngokulethela abantwana ba girlfriend yawo stuff si street journal mina mwili tourist ngithi basasebancane labantwana bathola ngothando ngiyakuthembisa baba ukuthi each and every month kuzaba nokudla okuzalana singakuthokozela kakhulu kuzoba nokudla okuhlezi kuzalana thili labantwana nabo bathi 21 years akufani sizamihle ngoba bengathola ukudla and then bathola ama pocket money njengoba sebakhulile so into bayigibela bayisikoleni ungawazi umuntu omdala chelete ya dijo no chelete ya dijo ko uzayihlomelwa so that nani izokhona ukudla angithi ngoba ngokulethela umthwalo kwakho enani sebenzi nomama enabasaholi grant labantwana so kuzoba nokudla okuzalana di cosmetics itserekiwang nabo mabase babuyele esikolweni sibathengele kwasa impahla ngama seasons kushuthi maku June bathola impahla ze winter ngosama impahla ze summer kanjalo yes ukuthi nabo babe save sorry and bafeel ukuthi nabo bayathanda ngoba labantwana bahlele emkhukhwini isikhathe eside Nkosi yami baziyenzela ngifuna ukubapha lolo thando leli azange bale receive ke bathi babona sorry akusukuthi ama mistake wabo nokuthi balale nabantu besilisa nani ayabadefine ukuthi kumele bayathandwa so ukuthi manje ngithi siyayilungisa lento leyo nawe uzibambela amatoho ngapha nawe unabantwana bakho senzela ukuthi nabo babavakashile Nkosi yami kudliwe ukube right ngingakusinki physical image abathu bawo physical image so uthoba le cause rumelwang but no ngicocala kataba ya counseling bill bana bakasihle no kukupa fela qale kataba ya counseling unotsa mayeso na sessions tsa counseling till rona re bona go sharp lwena o sharp o ska jagela fela bana ba tlemo ha so le sharp bana ba tla mo ba batlelwa sekolo ba dula mo ntate then study from ba se ba fikalana ukudla kwabo but ngakho ukuthi ngithe each and every after 3 months kuzoba nama social worker ezayo la because of labantwana bazikhulele la and we step fala sap ngapha siyasaba sazi ukuthi mama through the process uzo react kanjani so that's why imele kuhlezi kunama social worker aba monitor labantwana laba nempilo yabo la so ije 3 months fela hayi fela 3 months ngule social worker tlanele ihle monqonya lona but di cause that engeng bana sa balteng ska ba re tlo rekela dijo le street journal a ke msebenzi wa bona go thusa batho so ke interest street journal se tlo offerang so each and every month bana ba batlo thola cause till ba re 21 years shuthi lo ubamba 21 icala ngithi na still nizoyithola nizoyigcina nge21 kami ngala kanto shuthi manje sokusele 3 years yonke nokwenzelwa icause la endlini so batho ba baholo mina ngijabulile ke for no bana lesika batla hore mama a kope tshwarelo no ha go stating tse sharp okay tshwantse medical counseling and stuff e tla re bona yena ha sa lokulle ile le sharp a feel ke na go ya go bua tshwarelo le bana ba hae ka ofela a ke batlo ga bua tshwarelo no bana tlo file ka ngwe buisa gore di camera di mshebe tshwantse di lona le feel tshwarelo but ke tla ke communicate le lona ke re no se ntse ke tlo dula ntse ke le tools and stuff hona buthata baba ngithanda ukubona ukuthi usamukele and into ngifuna ukuyisho ngiyathemba ukuthi step fana ne step mali ezibhekelele lana ziyabona ukuthi sometimes abantwana bangasabakho ngabathanda so ngicela ukuzokubonga ngibonge kilebuwele imanzi wawo umphile ngono rona re bomango re judge batho ba bang so le rona ke re ntate modimo wa re tshwarela for diphoso tsa bona so le rona tshwantse re tshwarela batho ba bang so ke leboha mthomolo thank you so batho ba baholo le lona mo hae ke kopa le ntshwetseng wena ha no le go mo di comment section mo batho ba baholo ke kopa le ntshwetseng le lona hore ba tseba ke eng ski dula fase ntse ke ema le lona mo ho di comment batho ba baholo kopa le ntshwetseng wena ha no le situation ya bana ba o no tla etsa eng so ke kopa le jwetseng Lady Blue ka di comment tsa lona kaofela and if le lona hona le ntse le batlang go di donate la bana ba like bo diaparo bo eng le bueng Lady Blue email ya street journal 58@gmail.com ke le kopa if o feel go batla ba donatela le Nicola size bana wena okay if una le dithapo tsa size 6 le size 5 tshwetsa street journal se tlo gona ba donatela mo street journal ke itse dieta o mongwe ifuna le dikaunu tse ntšha bona di teng ke a le kopa batho ba baholo bana ba bang ba tshwere mathata ka moka mo ba le ba thuse so yes thank you so batho ba baholo ntshwetsa la no mama ke tombisa counseling ha ke misa counseling mama jwalo le utlwila ke batho ba baholo ntshwetsa la no mama ke tombisa counseling okay a re tsweng
batho ba baholo le tla sala hantle mama thank you le saleng nice ya ke tlo khutlang mama ya ke kopa le seng so pele ke kopa le se phone yo please ke hawa ke ya motho mol ke kopa nka di number tsa o le sa ntate kopa le di kenyeng mo fela ke tla dinka go bona kopa o kwala shop ya thank you sorry batho ba baholo so ntho etsalang no kore eng mama ke tomisa counseling at least batho ba baholo so ntho etsalang mona he ke a le kopa ke lebuile thula so ka ke thaba so go wa se bantho e ne le ntho e bima mara ka baka la gore ke thotse step father sena leng tate mdimo ka mohare ke thabile I don't know na so batho ba baholo ntho etsalang mona keng mme ke tomisa counseling pele bana ba ka fihla mona I think ke tlo nka ntho tsa bo ma 3 months to 4 months mo mme ntsa cancel wa etsang after mo ha mama qeta o cancel wa jwalo above 4 months mo bana ba tshwantse ba etseng ba go tlisetswa sekolong ha ba qeta go tlisetswa sekolong bana re batla o make sure mama o hitse o sharp ka tsile sharp a ke batla nka ntho ya re ke foster mama ga dule le bana ba so be sharp then bana ba isa sekolong ha ba qeta isa sekolong ke le jwetsa ka really strict journal ntho re tlo etsa keng re tlo make sure each and every month re ba sendela grocery ntho tsa di cosmetics ba hlapa tšhelete tsa bona tsa o care se ba khutetse sekolong everything ke ntho strict journal e giftang bana ba ka yona ke a le rata ka fela guys na see next episode pocket broker shebani promotion tsaka Instagram TikTok Lady Blue #YesBaby le ko Facebook YesBaby ke a le rata re ke jeng borotho baka